ni andu engi muno, especially young people aria maina thina cia kiakiri na makonfusaga kurwara akiri na kuguruka kana kwiciria maina ngoma, koguo makambia kwithitha na makambia kurira andu. No uria ningi mero munthi thina wa giakiri ti kuonania andu no nginya matwarwe mathare. Kwina a way out ya kumeka counseling na kwina psychotherapist na andu engi a kumariria, koguo ni matige kwiuraga kana kuona uturo wao no wakinya mwiso, nundu kwina njira nyingi muno cia kumatethia. Na ni bora igwe ngiuga nginya thirikari ivesane amue ati ino ni thina yanyita nginyagia andu aria maicagire mavote gutetheka na mavewe ndawa aria maranindi ndawa itai na mbeca nyingi. In the world of Mount Kenya, where many people are actually suffering mental health, too many suicidal cases among the youth, I think treatment should be given for free, and if it's not free, it should be fair that everyone can afford. Just like the way HIV was declared a national disaster, mental health has become to be the same. So my plea to the government, it is to look into the mashinani. Ndingenda kuga ndina bata muno na kurora ekari ma Kenya na ekari ma Kenya ni undu wa maundu aria andu mavetukire, andu makwa mavinyikirire ni undu wa kwaga mawira, kubutwa wira, bindia mawira mathirathirire ni undu wa economy kuthinde ni undu wa covid, na ciana ni undu wa gukorwa mavinda ni marathi nevenya muno na discoveries njeru ironeka nevenya muno. Koguo ndawa cia kurebi kingiva na kugena style nyingi muno cia kuirete nginya guciana kunginya irabubirirwa rera ni kuira iranyua kona ira iguca guta bangi kuna maundu acu mingi na nginya andu guka maybe kuna andu nginya maroka ku glorify bangi oro na matiramenya ati ciana itiramenya bangi ku treatment yothiagira through niketha utuike medicine. Koguo reke ito tuike andu serious. Tariu ciana cito itige gwiciria ati uboro wa maundu acu ta bangi ni maundu mega kana uboro wa kunywa ndawa cia kurevia ni mwega, kana andu aria magire mawira makigana breakdown ya emotion makigwa mavinyikirire ki mwiri ki akiri na ki maundu mingi. Tugie na programs ta thirikari ya Kenya national government na thirikari cia guku county tondu tumekiru ina tumathondeku mitaratara kuria mbunge yoboro wa mental illness leke ya implementation ya mbiririo riu turoku tondu maundu aya murona maciana kubibia cukuru te maundu ma kawaida, maundu aya murona mandu kuragana te maundu ma kawaida, maundu aya magwita o muthenya te maundu mekikaga ria twari ciana. Reke tithu etu thini wa iti twambirie gwiciria seriously uria tugukorwo na program cia andu kwarirwa macukuru ni primary, secondary na mecini o turia tukorwo na community health workers. Reke tugie na community mental health workers aria makathia makithikagiriria micii makona uria kurathi na nginya tariu Kirinyaga tugie na progress ya kuigana nginya na tuthondeke mitaratara ya gukorwo tuna nginya safe house ya andu aria mararua micii kuria mangithi mekare macoke kugie na intervention ya kwarirwa na ni mental health worker tondu tacu ni mekwariria andu tacu na andu mamenye uria megwikarania tondu kuna uboro wa kumenyithwa uria ungikiririria ona maundu mathiete uru muno. Koguo ndiraboya uboro wa mental health to take ukaundu very serious na andu matige kuga mental health ni kuguruka asa. Mental health ona ku andu makena muno gikeno kiu no gikorwo gikeno gitekia bio. Koguo reke tuge mental health ni kuroreria nginya ciana citu mitugo kuna marakarite muno marakara onamo ni makorwa me issue ya ku